Nimbolovanaka ngona Vita FM vanganga na nondogno vorotake na kabri ngarbi kolo mun studio ni Vita FM na kabendai don turang rendre sar mai nondo bulangi chuga na kabri ko turang rendrengo enda dorongo tunga na mata sere rongo lebu mai na kabri mati valu ni nonda banua na QB Sernedis na ngono ya men na pambul mando na nonda bulangi to kaya kabri ngarbi ko ya Vita FM vanganga o ko men ngai pa matal te ko nga weekenda ana kabri ko nimbolona turang nai nimbolona kana sar timani dai eu na dango rambidi watu mai lomon kororau waduru mai na mativalu matambani mativalu na tinka diwa bitu sangalu nangono rugumikina tingakina ndana na quartet ni loni matambani wa ben quartet gortundu banganta itu nangona ni kitundu tuakina nadakana bisauna ortona mena watangi kina meke ni rangai merle bisauna suni meke sakitu artusandu durumikina mani tuni mo sa di band quartet na wala ser ni tawla tak mata wala kana thanra ni no numero na kena to na QB naka kitule walunda ka ndo timodi zembenoli salanga finish ngurindoi pasalanga tala eroni ko roibuki posot salanga tala o laisa rongranga salanga tala ko o marika sobia ko setingo ngo mai lutoka Captain Luka Tamani, Trani Tuilu, Lalanga Tana. Oh, Challenge do Zakadaka. Saji. Tingango Ivali, Sindiki, Yao. Rona ser ni melanga tana kamuniko. Tal tak mandana sergo na italo ni sergo sananga yuti ni bal. Sananga yuti ni bal. Kanimuna na dawa salomamu. Na boleh na sergo boleh tu na kini balu mai Solomoni ke Himalaya. Gua buliana nona kurang itu tumbo Captain Luka Tamani. Kami membalata tu ruwa Vita Musuki. Dan sotia Vita Musuki. Na itu mena ngole ni walu ronli raumai na non rumbula di mata bubal. Kani mata bubal. Ngai rumai baka mau. Oi. Toka ngamai sana ndo ka na wono ni rarawa. Iya. Sando wasola ka kan vi ngone no mengoi vi. Ko sangai lutukino kono maram. Iya, misalnya semua yo turang, sangga me Roma sana. Kira nanguni lu sendiri dan bitar tar. Iya. Ni bola rundu na bola si on na bola ngai adan. Sangga mikela tu kan sa. Iya. Pa sangga imbulikin na serongo. Iya. Iya, nangona kitu langa tekin na serongo. Sando na kan itu siapa ki mai wirana rendin so ti mai. Lu ki mundu ngole mai na kembo ki na tibimbur. Iya. Dungola bango na rewa milke na sibeki an. Walisul. Aron tu bangun, tunggai tu, ada nanum tu sawan kaki. Orang kan ser ya? Iya. Iya. Gimana sangkai kimi pamadal tak wirna turun sotia, wirna otin. Iya. Lalu benar. Ya sang ini kendre seru wirna ndina tigo bikianda. Iya. Warin to bikim do na teu tak na ser mat serenggo kena ser juga. Ya. Aneh. Anu segala coba. Ya benar, karena ser to bilang tadi kami kan total ngan ser rong bina na kalau ser. Kalau serau Bila au marau. Tapi nak, goro kena bimba sesera, kela kalau serunggo, me bakata lengan mesara pemulung teh, sandona nomu deulomani. Iya. Masa lan ser mo lang atekina, mo baka binagete ko. Ukut tek ko binak. Kangi masara ambi coba sakti lagi mala. Sakal sakti lawa. Sebenarnya boleh turun di tabung batin lagi nonton bitalo. Total mana kai ko ngandre mono waritaka. Oh, babin kasar bali buna nominina no mai kitu mai la ser talika me wana nintana kan lebih matanggal ser makau. Antu tu kila itu kina kendana ngone liwa. Warna naik. Turun merama ke bawah ini sar cuma yang Vita FM bangga ngai nak bini ko. Dapat orang juga turun di turun lamun di koro rewa, roren bidi longa batu. Deve bertona teu butakan na matser na QB Sernedis na vilu taki ne Luka Tamani ka teu taki sar na tinika diwa vitu sanga bulu kanto. Bekem dengan sar cuma yang Vita FM vanganga na nonton mono boro tengo kepa kau dengan reva mo ni ronga de rona seroya na kalau serau batike na sana ngai wote ni bal. Rona ni sama tsugani na netu Facebook page na Vita FM batike na YouTube channel. Ni salika kamburai ngora Vita FM 92.2 FM. E kamida, gai kachi.